Poštovani gospodine Zekanoviću, isključili ste i to stvarno nije lijepo. Evo, to vam želim reći, glasovanje po savjesti podrazumijeva i glasovanje za ratifikaciju. Pozvao bi vas i sve ubuduće, uistinu iskreno iz duše, da uvažimo činjenicu da postoje različita mišljenja. Sukob razmišljanja ne može i ne smije biti sukob osobni. Meritum Istanbulske konvencije je zaštita žena od nasilja i s tim se trebamo baviti. Evo, hvala lijepo. Odgovor na repliku, izvolite. Orepiću, ako sam malo dignuo tenzije i prozvao neke svoje kolege za koje smatram da su trebali glasovati protiv, na njih sam mislio, za vas zapravo ne znam koji ste svjetonazora i pod kojim ste vi uopće agendom ušli u Hrvatski sabor, vi zapravo kao MOST nemate, vi tu imate najbolju zapravo mogućnost odluke. A ja sam govorio o svoje ime, ja ne bi bio, jer su ovo ključna pitanja za mene. Za vas nisu ključna, za mene je ključno. I naravno, svatko od nas ovdje, kolega Borić, i svatko ima pravo odlučiti i glasovati prema svojoj savjesti. Ali kad govorimo o stvarima ovdje, ja sam možda malo bio dramatičan, jer se ovo tiče savjesti. Moje savjesti, savjesti ovdje ljudi ovdje. Oni tamo problema nemaju. Ona strana problem nema. Njima je ovo jako, očito i vi nemate problem. A ovdje govorimo sada o laži demagogiji gdje je prevarano glasačko tijelo koje je duboko protiv ovoga dokumenta. Duboko protiv ovog dokumenta. I zbog toga malo dramatike s moje strane, nije ništa bilo ad hominem. Idemo dalje. Poštovana kolegica Jeckov, izvolite. Uvaženi kolega, u nekim vašim medijskim istupima imali smo prilike čuti da je nekim zemljama koje su ratifikovale Istanbulsku konvenciju, a koje su u našem okruženju, to nekako, ta rodna ideologija o kojoj pričate, promakla ispod radara. Ako to i uzmemo kao mogućnost i kao opciju, mene zanima šta kažete na činjenicu da je do 11. mjeseca 2017. godinu konvenciju ratifikovalo 17 država članica. Među njima nije na odmet u ovom kratkom vremenu pomenuti Austrija, Belgija, Cipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Italija, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Slovenija, Španjolska i Švedska. Zanima me kako to tumačite. Odgovor na repliku, izvolite. Uvažena kolegice, upozorio sam kolegu Mrsića da se koristi srpskim jezikom, upozoravam i vas isto. Pokušajte, trudite se malo govoriti hrvatski, uplatite sebi neki tečaj. U Hrvatskom saboru se govori u hrvatskom jeziku i mislim da, kao da bi kolega Kajtazi počeo govoriti romski ili netko kad bi počeo govoriti, ne znam, kolege iz IDS-a talijanski ili tako dalje. Znači, pokušajte. Da se možemo razumjeti, no hard feelings, čisto bila je prilika, pa sam vas upozorio. Nije kratko vrijeme, nego je dugo vrijeme, kolegice. Jako dugo vrijeme. Znači, radi se o 7 godina, 8 i tek je toliko zemalja ratificiralo. Ali ja ću vam postaviti drugo ključno pitanje, pa vi meni odgovorite, možete kasnije odgovoriti, a radi se o zašto je u tim zemljama porast nasilja nad ženama? Zašto u Bosni i Hercegovini, evo tu su kolege dvoje iz HDZ-a BiH, zašto je u Bosni i Hercegovini koja je ratificirala Istanbulsku konvenciju imao porast nasilja nad ženama? Evo, kolege drage, poslije možete to objasniti zbog čega ta konvencija ne funkcionira u Bosni i Hercegovini. Imamo dvije povrede Poslovnika. Prvi je poštovani kolega Pupovac, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, molim vas da upozorite kolegu Zekanovića da konačno progovori na hrvatskom, da ga razumijemo kao ljudi. Ovo nije bila povreda Poslovnika, ovo što ste kazali... Jer ovo što on govori daleko je od hrvatskog standarda. Ovo nije bila povreda Poslovnika, kolega Pupovac, i vama ću dati opomenu isto tako. Izvolite, kolega Parić. Članak 238, ovo je bilo vrijeđanje kolegice i mislim da morate izreći opomenu kolegi zato što ne može tako neprimjereno vrijeđati kolegicu. I ovo je bio najbolji primjer da je on totalno zalutao i ovo je dokaz da nama treba usvajanje Istanbulske konvencije. A imam još 12 sekundi da kažem da je vrlo interesantno da vi prepoznajete srpski jezik, tako da niste baš tako veliki Hrvat kako se pokazujete. Dobro, i ovo nije bila povreda Poslovnika, tako da i vama dajem opomenu. Međutim, želim se vratiti kolegi Zekanoviću. Bili ste vi tražili povredu Poslovnika kada je govorio kolega Bauk, s čijim ocjenama se možemo složiti ili ne, i ja sam tada rekao da je vaša
vaš prigovor i traženje povrede Poslovnika nije opravdano jer on može govoriti ono što misli da treba govoriti. Vi ste u međuvremenu koristili neke izraze koji nisu bili primjereni, nisam vas upozorio, ali govorili ste o tome da gledamo sutra skup u 18 sati i da strijepimo. Ne znam što bi to trebalo značiti, je li to neka pretnja ili nešto? Drugo, samo malo, polako, sjednite si, nervozni ste jako. Malo se smirite. Malo se smirite, prozivate sve oko sebe, a sad dozvolite da vam odgovorim. I molim vas da pazite zaista, jer nemamo ovdje, odnosno imamo nekoliko zastupnika koji možda ne govore perfektnim hrvatskim jezikom, međutim ja ću reagirati ako bude potrebe, pa vas molim da ne budete to vi koji procjenjujete kvalitetu nečijeg izričaja i nečijeg govora. Sada, što trebate? Postavili ste pitanje pa smatram da... Ne, to ćete odgovoriti. Ja sam samo sam ukazao da iznosite prijetnje koje mi nisu drage. To sam samo želio reći. Nema više povrede Poslovnika. Sada je na redu poštovani kolega Marko Vučetić, izvolite. Kulturološki zbog čega je religija vrijedna i zbog čega religija ulazi u korpus ljudskih prava. Kad govorite o kršćanstvu, mislim da bi sve oni koji se pozivaju na kršćanstvo trebalo kristijanizirati prije toga ukoliko ne ovladaju pojmom da čovjek je autonoman i da je čovjek slika Božja po tome što donosi odluke na temelju svoje spoznaje i svoje slobode. Kršćanstvo vam je plemenito i zbog toga što tu imamo primjer da je jedan bio u pravu, a čitav svijet u krivu. Pa bi bilo dobro da se vi, to vam je bio Isus Krist, i bilo bi dobro da se vi kad pozivate na masu koju ćemo promatrati, da se i pred očima imate upravo ovo načelo, da jedan može biti u pravu, a da svi ostali mogu biti u krivu. To vam se u kršćanstvu dogodilo. Nadalje, kad se pozivate već na Isusa Krista, on je znao razlikovati onu biologiju od roda. Kad je ženskost napadano, primjerice kod prostitutke, zato što je društvo prokazalo kao žena koja ne odigrava ulogu koju treba, on je zaštitio njezinu biologiju. Hvala vam. Izvolite.